Evo jednog malog filma kojeg su svi okarakterizirali kao film o Vukodlaku. Zbog takve etikete sam ga i ja odlučio pogledati. No on to nije i je. Iako film ima tu i tamo fantazijskih elemenata, slično na način koji to imali The Company of Wolves iz 1984. ili Cat People iz 1982. No da se bolje izrazim, on miješa racionalno i realno sa nadnaravnim. To miješanje fantazije i stvarnosti lijepo djeluje u filmu, pa mogu podvući sličnost sa francuskim Vučjim bratstvom iz 2001. godine. Čak i ako pogledate omot ovog filma, vidjet ćete lik sa istim kožnim mantilom kao što su ga Dave Frosnak i Mali nosili u svojem filmu. No ne po samoj radnji, nego po tome što se ovdje radilo o čudnim okolnostima koje imaju velike veze sa serijskim ubojstvima koje je izvršio prvi dokumentirani španjolski serijski ubojica, Manuel Blanca Romasanta u 19. stoljeću, kad je ubio 9 osoba i od njih radio sapun, a njihovu odjeću prodavao. Kod Romasante, šteta, u ovom slučaju nema puno na engleskom, a moj španjolski je samo ono što sam naučio iz Tex Willera, se ipak radi o takozvanoj kliničkoj likantropiji. Rijetki psihijatrijski sindrom koji obuhvaća zabludu da je pogođena osoba u mogućnosti transformirati se u divlju zvijer, koji nije bio nepoznat ljudima u prošlim stoljećima. Ima još jedan poznat slučaj njemačkog seljaka Petera Stubea iz 16. stoljeća. Ok, kad smo malo objasnili o samom slučaju, zanimljiva je to tema, ali ja sam mogu o tome napisati stranice i stranice. Vratimo se na film. Prvo što se u ovom filmu primjećuje jeste odlična fotografija, a potom i montaža, a ovo se najbolje vidi kod scene transformacije. Druga stvar kod ovog filma jeste što mnogo bolje priča svoju priču nego recimo Brotherhood of the Wolf. Ovo ne znači da je Vučje bratstvo loš film ili je o njemu priča loša, jer se ipak ne pokušava dublje uvući onaj fantazijski, čitaj Vukodlak period. Režija je sigurna i precizna. Pako Plaza je jedan od redatelja Reka iz 2007. koji je režirao i drugi i treći dio, te nedavno i Veroniku, i drago mi je vidjeti da se opredijelio za horor žanr. No najveće pohvale bih ipak izrazio odličnim specijalnim efektima kojih je malo, a koje su odradili DDT Effectos Speciales. I odličnoj glumačkoj postavi na čijem je čelu moj omiljeni glumac Julian Sands. Imao je on i loših glumačkih ostvarenja, da ne ispadne da ga favoriziram, te iznenađujuće otkriće Elsa Pataki. Da ne zaboravim, jedan od producenata ovog filma je ultra poznati Brian Yuzna, kojeg znamo po filmovima baziranim na Lovecraftovim djelima, od kojih je najpoznatiji naravno Reanimator. Još jedna dobra stvar kod filma je ta što on ne završava kad Romasanta bude uhvaćen, nego imamo vidjeti proces njegovog suđenja. Opet podvlačim sličnost sa jednim starim francuskim slučajem iz, koliko se sjećam, 17. ili 18. stoljeća, gdje se opet radilo o kliničkoj likantropiji. Uglavnom, ovo je odličan film koji ne spada u Vukodlak podžanr, pa ako tražite Vukodlake, ovdje ih nećete naći. No ipak ćete vidjeti transformaciju iz Vuka u Juliana Sandsa, i koji je u sporijem ritmu, no zbog čega je karakterizacija likova na visokom stupnju, što dovodi do toga da imamo par impresivnih scena. Pogledajte ovaj film, jer sam siguran da vas neće razočarati. I to bez obzira što nema izražene elemente horora, nego ima više srodnosti sa filmovima o serijskim ubojicama, gdje je umotan fino u ambalažu povijesne thriller drame. Romasanta no es humano. ¿Quién eres? Cada vez mata a más gente. ¡Está aquí! Ako vam se dopadaju sadržaji koje vidite, odvojite trenutak ili dva pa se pretplatite na kanal. Udjelite koji like ili samo komentirajte, a primam i prijedloge za buduća videa i top liste.